Shakrok hamya ungjak Pratirakshya Mantri Rajnath Singh ni admit ungjak Delhi ni All India Institute of Medical Science Neurosurgery Department o neurosurgeon Dr. Amal Rahejani Naikal mungo saknai rijagoi tongo hini saimanka phiaba tabu kisa kaham no tongo Rajnath Singh ni Shakrok hini saka AIMS ni medical cell ni in charge Dr. Rima admit ungmani ulo saknai kolai rok kaham keno check-up bo khlaika dakti no bini MRI bo khlaijaknai hini saimanka tabok waini bagui Pratirakshya Mantri ungui achuk thaimankhai BJP ni o adong paithak ni chongmaribo bo koplai ungkha Lucknow ni simi 1991 bisiwo jefro Bharatiya Janata Party puila Uttar Pradesh hapang khatolaimani afro rungtang bedni mantri ungui barja manka Rajnath Singh 2000 bisiwo Uttar Pradesh ni mantri okra bo ungkha waini bodoni achuk phang ungui barja manka Bureau Report Kokkhorang